Thailand, the land of smiles, has many beautiful temples and sacred Buddha statues, and is also the home to the world's largest statue, the Buddha, which stands at 3.91 meters tall, 3.1 meters wide, and weighs 5.5 tons. Unlike other Buddha images which are gilded, this statue is of pure gold. The statue has a fascinating history, and its exact date of casting is unknown. But historians believe that the head of the statue is ovoid shape, dating it to the Sukhothai period in the 13th century. In an attempt to conceal its true significance and protect it from thieves, the highly valuable statue was covered with a thick layer of stucco, which was painted and inlaid with glass. These scholars believe that it must have happened before the ancient city of Ayutthaya was captured by the Burmese invaders in 1767. For after its capture, the invaders removed all the items of value, and looters either melted the gold or removed the heads of the statue so as to sell them in the black market, which is why today many statues of Buddha have no heads. The golden statue covered in stucco, or you say clay, remained hidden in plain sight among the ruins of Ayutthaya, and it is this stucco disguise that saved it from being lost forever. In 1801, King Rama I made Bangkok the new capital and ordered that all the statues be brought back to Bangkok. Still disguised, the statue took place of pride at the main Buddha statue at Bangkok Wat Chotanaram in Chinatown. In 1935, the temple fell into a state of disrepair and disuse. The secret treasure was then shifted to Wat Trimit and was stored for 20 years under a tin roof. In 1955, a new building was built to house the statue, and on 25th of May 1955, while shifting the statue, the rope broke, causing the statue to fall hard on the ground and chipping off the plaster, allowing the gold surface underneath to be seen. The monks immediately started chipping off the stucco around the crack, and hours later, they found themselves standing in front of a solid gold Buddha that had been covered in clay for over 700 years. If it weren't for the serendipity and the inevitable winds of change, the gold statue might have never been freed from the clay suffocating its brilliance. The golden Buddha in this story is a metaphor for the potential that remains hidden in each one of us. The story serves to highlight the importance of shedding the hardening layers we acquire throughout our lives, which prevent us from revealing our inner radiance. Over the course of our lives, we pile upon layers of clay over our golden self. The heaviest and the thickest clay is our own doing. It's our limited thinking and our unconscious conditioning. The other layers of clay get added on from external influences like parents, teachers, friends, and media, and eventually we get so laden with clay that we forget that there's a golden Buddha lying within us. Life's events and experiences, manifested as negative emotions of pain, failure, limiting beliefs, setbacks, and criticisms, are the clay that calcifies us with a weight that gradually becomes so normal for us to bear, and with which we get more and more comfortable with the passing years. The layers of clay imprison our inner essence and beauty. The unfortunate thing is that most people go through life feeling chipped, cracked, and broken, yet never uncasing their golden self. When we chisel the layers of bondage, we will reveal our golden core and radiate the hidden shine. When we bring what is within us outside in the world, miracles do happen. As Henry Stanley Haskins said, what lies ahead of you and what lies behind you are tiny matters compared to what lies within you. Each one of us is meant to be awesome, beautiful, and brilliant. Go own it. Talo ubania Bapa putagatnya Gayon kulunia Deva pogagaya Talo ubania
사야 대와 모가가야 바보의 것이소마 이시다고 띵소마 대와 지원하기야 대와 모가가야 바보의 것이소마 이시다고 띵소마 대와 지원하기야 대와 모가가야 Jesus ata orko Jesus ata jevon ushakaeya deva mogagaya Jesus ata orko Jesus ata jevon ushakaeya deva mogagaya Bapakputa katmya gayon kuruliya deva mogakaya taro umaniya Bapakputa katmya gayon kuruliya deva mogakaya ताळो उबारून देवाच्या मोगाक गीत गावन हे सांजे नव्यान आमी जेजूच्या पांयाशी आयल्या तुज्या पांयाशी येवचें म्हणल्यार एक व्हड भाग आनी भोव करून आमचो दिसाचो वावर केल्या उपरांत आनी दिसाचो वावर आमचो करूंक आमी भार घेतल्या उपरांत थोडोसो वेळ तुज्या पांयाशी शांततायेन सारूंक दुनिया तुवें आमकां फावो केलाय We raise our voices, Lord. We sing to your name. We sing a love song to your name. And we come to your feet this evening to rest a while after doing all the work that we were supposed to do during this day. We surrender ourselves. आमी आमकांच तुज्या पांयाशी दवरता आमचें जिवीत तुका समर्पिता तूं आमचो स्वामी तूं आमचो देव तूं पूत देवाचो तूं राजा इस्रायलाचो आनी ह्या पासत तुका देवा तुका आमच्या राया सगलो मान आनी महिमा आनी नमस्कार फावो You deserve all our adoration. You deserve our respect. You are our King. You are Son of the living God, the King of Israel. And we adore you. We worship you. You alone we trust. आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान थावन खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारान जेजू आसा म्हूण ताका पळोवन सोत मानून आमची मान खोल भागावन ह्या वेळार आमी जेजूक नमस्कार करुया. Let us bow our heads in adoration to Lord Jesus Christ, our King and our God.
In him there is no deceit. ताचे सोवे कसलेंच बासकोळपण ना. भाग्योन बार्तुलोमेव व नाथानियल हाचे विशीं उलयल्लीं उतरां ही खुद जेजू तुवें उलयल्लीं उतरां. इन हिम देर इज नो डिसीट. ताचे सवें कसलेंच बासकोळपण ना. असलो भाग्योन तुवें आमकां फावो केलाय देखून तुजें आमी वंदन गायता, तुका दिन वाजता, तुका नमस्कार करता आसतना तुज्या पांयाशी आमी दवरता. आयज दुनिया आमकां असले मनीस जाय. Lord, we need people who don't have deceit in them, no deception. Lord, we need the people so that we take your mission forward. तुझे मिसांव फुडें व्हरतलो जाल्यार जे कोण वावुरतात तांचे सवें कसलेंच बासकोळपण नासलेले मनीस आमकां जाय. आनी असले मनीस तूं आमकां दिताय. विश्वासान आमी सत मानता. That time to time you supply us with people without deception. When the entire world deceives us, आमकां फटयता हो आख्खो संवसार आनी संवसारांतले मनीस, संवसारांतल्यो घडण्यो आमकां फटयतात, तेन्ना तुज्या पांयाशी आमी हाडटा हे सगळे मनीस जे असलें खोटेपण नासतना प्रमाणीकपणान तुज्या राजा पासत वावुरतात. तुज्या पांयाशी आमी हाडटा हे सगळे मनीस जे तुजे पासत वावर करतात, आमचो समाज सुदारूंक प्रयत्न करतात, समाजाचें राज्य फुडें व्हरूंक वावुरतात, तांकां सगल्यांक तुज्या पांयाशी दवरता. आनी तुका आमी दिनवासता, आर्गां दिता, तुजें वंदन करता. तुका दुनिया नमस्कार आनी पोरणी पाठ करता. वंदना वंदना कर दे वंदना. ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना. सोगली गावया. वंदना वंदना कर दे वंदना. ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना. आए हैं चरण कमल में, आए हैं चरण कमल में, हम चढ़ा दे अर्चना, हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना. हे ज़मीं आसमां कर दे वंदना. सुखी गावया. वंदना वंदना कर दे वंदना. हे ज़मीं आसमां
ते अर्चना वंदना वंदना कर दे वंदना ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना 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 कर दे वंदना ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना 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 कर दे वंदना ये ज़मीं आसमां कर दे वंदना कर दे वंदना सुमिया तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या तुजो आत्मो आमकां ह्या वेळार दी तुझ्या पवित्र आत्म्या विरेत आमच्यान कांयच समजूंक जायना तुझ्या पवित्र आत्म्या विरेत आमी तुजो अणभव घेवंक जायना जेजू ह्या वेळार तुजेर नदर मारून आमी आमकांच तुका भेटयता तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर जेजू ह्या वेळार तुजे सांगाता हो वेळ सारूंक तुजो आत्मो आमकां दी आमचे हात ह्या वेळार आमचे मुखार उक्ते दवरुया जेजू आपलो आत्मो आमकां दिता He gives us His Spirit so that we be with Him, we be in Him and He in us. आमी ताचे भितर तो आमचे भितर ओय संसार फुटयता घडये तुकाय जायते पावटी फुटयला Maybe you have been deceived by words, deceived by attitudes, deceived by actions. घडये तुका आश्वासनांनी फुटयला घडये तुका भास दिवन फुटयला घडये तुका तुज्या दोळ्या मुखार एक दाखोवन फाटल्यान दुसरेंच जाला तूं फटवलाय You have been deceived. Bring all these deceptions at the feet of the Lord. तुझ्या जिविताच्या खंयच्याय भागान वा तुझ्या संबंधी असलेल्या खंयच्याय मनशान घडये तुका फटयला जेजूक दाखय He sees, He looks at you, He understands. तो समजता तुका आपुरबाईन मोगान हो पळय जेजू तुजेर नदर घालून आसा बो पवित्र संस्कारान तुजे पासो ताजीर जाला भिये नाका कितल्याय जाणांनी तुका फटयल्यार पासून हांव तुका फटोवंक दिवचो ना I will not allow you to be deceived forever. Even if someone somewhere has deceived you, even if you have fallen to the deceit of some,
जेजू तुजो आत्मा आमकां गिव अस युअर स्पिरिट लॉर्ड so that nobody can deceive us, so that we can understand when we are being deceived. आमकां कोणूय फटयता जाल्यार तें समजूंक तुजो आत्मा आमकां दी. जेजू, नातानियला विशीं, सांत बार्तोलोम्या विशीं तुवें म्हणलें, इन हिम देर इज नो डिसीट. ताचें सवें कसलेंच बासकोळपण ना. हो खरो इस्रायलीत. आमकां असले मनीस आमच्या जिवितांत फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सगळ्या मोडांचेर, इन ऑल स्फियर्स ऑफ आवर लायफ, Lord, we ask you, please grant us people without deceit. आणि ह्याच पासत बागेवन बार्तोलोमेवाच्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारून आमी आमच्या जिविताक हो नियाळ करता, ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तूं आमकां शिकय, तूं आमकां नवी वाट दाखय. शुभ वर्तमानान बार्तोलोमेव जेजूक भेटूंक आयलो. फिलिपान ताका आपयलो. जेजूक भेटचे आदीं जे दुबाव आसले, जे प्रश्न आसले, तांकां जबाब घेवन गेलो. नवो मनीस जालो, नवी उर्बा घेवन चल्लो. बागेवन बार्तोलोमेव खरो इस्रायली जो सोडवणेक रावतालो, रोमकारांच्या हातांतल्यान सुटका सोदतालो आनी ही सुटका घेवंक आपुणूच पासून झुजूंक तयार आसलो. तो न्हयच फकत रोमकारांच्या हातांतलो, पूण वायटव्याच्या हातांतलो पुर्जेक सोडूंक सगळ्याक संवसाराक आपुणूय वेतलो आनी त्याच पासत मारतीर मरतलो. हे तांचे भेटेचेर शुभ वर्तमानांत आमी नदर घालुया. समर्थीन भासायला तो सोडवणदार आमकां मेळ्ळा. तो जुजेचो पूत जेजू क्रिस्त नाजारेतचो. नाजारेतांतलें कितें बरें येवं येता. यो आनी पळय. ह्या वेळार आमी पळोवया आमच्या जिविताचेर इल्ली नदर मारून. भासकोडपण आसा काय थंयसर आमच्या जिविताचे वागणुकेंत, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी प्रमाणीकपण आसा काय भासकोडपण आसा. इज देयर ओपननेस or deceit in our lives, in our words, in our actions? Let's reflect and have a look at our own lives. Let's have a look around us with the spirit that Jesus has given us. Let us have a look. जेजून आमकां दिल्ल्या आत्म्याचे कृपेन आनी घोटायेन आमचेर आनी आमचे भोंवतणीचेर एक नदर मारुया.
भास्कडपण आमच्या जिवितान आमी कितले पावट हें भास्कडपण आदारलां. एकदां खबर नासतना लेगीत दुसऱ्याक आमी दुखयला. इन अदर वर्ड्स चिटींग. एक सादें उतर, पूण जेन्ना हें चिटींग आमी करता तेन्ना दुसऱ्याक दुखयता. पूण ह्या चिटिंगाचो इफेक्ट आमकां तेन्ना पडटा जेन्ना कोण दुसरो आमचे सवेन हें चिटींग करता. तेन्ना आमी ओगी रावना, तेन्ना आमी आमचो आवाजूच काडटा. एका शॉपकिपरान आमकां एक 5 रुपयांक लेगीत फटयलो जाल्यार आमी ते 5 रुपये परत मागता. पूण जेन्ना दुसऱ्याक आमी 5 रुपये दिवंक आसता तेन्ना फाल्यां दिता म्हणून विसरता. हें चिटींग न्हय काय? आमचे सवें घडटा तेन्ना हें चिटींग, पूण जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना हें चिटींग न्हय काय? आयज आमच्या राज्यांत लेगीत आमकां दिसून येता आमी जायते इन्फ्लुएन्स लायता आनी आमची कामां सोंपेपणी करून घेता. पयशांच्या आदारान ब्रायब दिवन सेवकाच्या बोल्सांनी पयशे भरून आमची कामां आयती करून घेता. आनी आमची कामां जातात. पूण जेन्ना आमी भरलेली टॅक्सां आमकां पावनात तेन्ना आमचो आवाज वयर येता. कित्याक आमी म्हणटा हें करप्शन. आमचो पयसो तो. द गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल and of the people, and for the people. तर ही टॅक्सां जी आमी भरता त्यो स्किम्यो आमकां मेळूंक जाय, पूण जेन्ना त्यो आमकां मेळनात तेन्ना ते आमी म्हणटा करप्शन. पूण जेन्ना आमी पयशे दिवन आमची कामां करून घेता तेन्ना तें करप्शन न्हू काय? जेन्ना आमी इन्फ्लुएन्स लायता आनी पयशांच्या कुस्तार दुसऱ्यांक फाटीं सोडून आमची कामां पयलीं करता तेन्ना तें करप्शन न्हू काय?
सेंट बार्थोलोम्यू एक शेतकामती आसलो. पूण ताणें केन्नाच भास्करपण करूंक ना. तर आयज आमच्या देशांत आमच्या शेतकामत्या सोवें आमी कित्याक भास्करपण करता काय? आमच्या शेतकामत्याक आमी कित्याक त्रास दिता काय? आमची शेताची जमीन पुरोवन थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडूंक कित्याक ह्या गरीब लोकांक आमी नाडटा काय? डेव्हलपमेंट हाडूंक सोदता आमी, बरें आसा. पूण हें भास्करपण कोत्ता हांव तें बरें आसा? आयज होच नियाड देवा मुखार रावन करुया. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोडल्या फावो कोणा. फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. When there are lies, there is no love. Word said by Pope Francis. We see many relationships on the verge of breaking down, or they have already been broken. One of the main factors lies, dishonesty. The main reason why a relationship is formed is because two people have trust in each other. And when the same trust breaks, a relationship also breaks. It starts off with small lies, and goes on to hiding secrets from each other. Let us take the example of Saint Bartholomew. He was one who did not have any deceit, no guile
always honest. Jesus knew it when he saw him sitting under the fig tree. Let us aspire, let us try our best to become like Saint Bartholomew. By trying to be truthful at every point in our life. Staying true to our partners, come whatever may. Enduring during difficult times, supporting each other. Maybe she is having a bad day. Listen to her troubles. And be truthful, just like the children of God. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites a candle and makes his home. तूं म्हाका वळखताय, कितें आनी बरें येवपाचें आसा नाजारेताच्या गांवांतले जुदेवा मल्लो जाणवायचो मनीस आसलो तो. पूण जेन्ना जेजू ताका आपयता तो सोडसोडीत सोम्याशी येवन ताचे लागीं विचारता, तूं म्हाका वळखताय? आनी जेजू ताका जबाब दिता, नातान्याल, हांवें तुका आजिराच्या झाडाशी पळयलो. नातान्याल ओ बार्तोलोमेव, जो आसलो एक किर्शी, सोदता आपलो गांव आनी दोलूत आनी वेता जेजू फाटल्यान 12 जाणांन मोल्लो एक आपोस्टल कसो. कितलो बावार्थ ताजो. आनी इतल्यान सुरू जाता एक व्हडली यात्रा. ती वतेली बार्तोमेल्याक जेरुजालेम शारांत ते आशेच्या कांय गांवांत आनी सोंपता दक्षिण भारतांत. बरयलोली गोवाय ना, पूण सांगतात ते प्रमाणे बार्तोलोमेव गोंयच्या शारांतल्यान पासून येवन गेलो. चड करून आतांचे पिलार आक्षे तेंकता ते ज्वारी नदी लागीं. उपरांत खंय बार्तोलोमेव दक्षिण कर्नाटका आनी लागशिल्ल्या गांवांत गेलो. घोडये एकाच लागोन ताच्या मानाक चोडण्या आनी चिखले गांवांत इगोर्ज्यो बांदून दवरल्यो. कितें तें जावन बार्तोलोमेव जेजूक वेंग मारून रावलो. जेजूचें उतर परगोटलें आनी आपली क्रिस्तां खातीर परिक्षा दिवन एक मार्तीर कसो मेलो. तूं आनी हांव जेजूचे पासलादार आसाय आमी तयार आमचें जिवीत एका कोऱ्या क्रिस्तांवाचे भाशेन पालच्याक.
आसाय आमी तयार जेजूक गोवाय दिवपाक? हाचो जबाब तूं आनी हांव जाणा. Ignites a candle and makes his own. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. भास्कोळपण, misinterpretation of truth, photo op, फोटिंगपण, सोत हा तें फोटिंगपणांतल्यान घुस्पावून नाडप. आमी दुसऱ्यांक फटयला आनी जायते जाण आमकांय फटयतात. उदारगतीच्या नांवान डेव्हलपमेंट कोतात म्हूण आमची जमीन व्हरतात. सृष्टी नश्ट कोतात आनी जायतें कितें कोतात. आमच्या फायद्या लागून स्किम्स काडटात. आमच्याच पयशांतल्यान आमी जे टॅक्स फारीक करतात तातूंतल्यान आमकां दितात. पूण खरेंच आमचे पयशे आमचे कडेन परत पावतात काय? आज जे कोणाक हे स्किम्स फावो जावंक जाय तांकां ते स्किम्स पावच नाय. घोडे एन्युअल बजेट सरकार तयार करता. कोणाक म्हूण हातूंतल्यान फायदो जाता. क्रोरांनी पयशे अलॉट करता. कितले म्हूण ते लोकांक पावतात. सोयंबाच्या नांवान ब्युटिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑर विलेजीस हाच्या नांवान उदारगतीच्या नांवान जायते पयशांचे आमकां अकाउंट्स दाखयतात. पूण कितल्या पयशांचें काम जालां आनी कितले पयशे आमकां दाखयले हातूंत कितलें सोद आसा हें आमकां खबर ना. आनी हाच्या नांवान ब्युटिफिकेशन ऑफ विलेजीस ऑर टाउन्स ऑर सिटीज जायतीं झाडां पेडां कातरून उडयतात. आमची सृश्टी इबाडटात
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे येता तेन्ना वो वना महोत्सव येता तेन्ना व्हडली व्हडली उतरां उलोवन व्हडले व्हडले स्पिचीस दिवन आमकां फटयतात. कट वन ट्री प्लांट टू हे आमी जायते पावटी आयकतात. पूण कितले जाण खरें रोयतात काय? खरेंच एक झाड कापतल्या दोन झाडां कोण रोयता? व्हडले व्हडले प्रोजेक्टा लागून 30-40 हजार झाडां कातरपाक परमिशन मेळ्ळां. 30 or 40,000 of trees. खरेंच 60 or 80,000 trees रोयतले तर खंय? आख्खो सृश्टीचो जागो बिल्डिंगां बांदपाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कॉन्क्रीट जंगल्स करपाक तांचो जागो घेतला. तर इतलीं झाडां रोवपाक खंय सुवात उरल्या? आमचें सवें भास्कळपण जालां. मोगाला बापा आमकां बुद्ध दी. जेन्ना आमचें सवें हें भास्कळपण जाता, जेन्ना आमकां दुसरी फटयतात तेन्ना फटोवना जावपाक, पूण बरें तें निच्यो घेवपाक, वायट जाता ताची आड निशेध मारपाक आमकां तुजें बोल दी. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed in light too, still holds a candle without any flame. Here is a true Israelite, in whom there is no deceit, there is no guile, there is no impropriety, there is no deceit in this man. He is a true Israelite. The word used by the Lord for Nathanael was that he is a true Israelite. What is the work of a true Israelite? It would be to follow the commandments that were given by Moses, to follow the precepts that are laid down in the law, to follow every day what the Lord has commanded His people to do. To get up in the morning, praise the Lord. To do charity, to reach out to the sick, to help the poor and the needy. What was the duty of a true Israelite? To keep the day of the Lord holy. That was the Sabbath. What was the duty of a true Israelite? Not to vie on his enemy, not to play someone who will put down his own brother, not to have murderous intentions against his own neighbor,
not to think of how to make someone else's property one's own. A true Israelite, always willing to listen to the voice of God. A true Israelite who would always follow the commandments, forgiving. A true Israelite knowing very well what the Lord God has commanded him, would follow each day. Today we claim ourselves to be Catholics. We claim ourselves to be followers of Christ. If Christ were to be there before us, can we afford to say that we are His true followers? That we are really Catholics, in whom there is no deceit, no guile, in whom there is no an iota of cheating others. Catholics who follow the teachings of the Church. When it comes to morality, when it comes to propriety, do we really follow the Lord's commandments? The Lord said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind and with all your soul. And there is another one, He says, that you love your neighbor as you love yourself. How many times? As a true Catholic do I ponder on this? Do I reach out to my brother in need? Do I pray for those who ask me to pray? Do I receive the sacraments of reconciliation? Do I make my prayer every day? Am I in touch with the Holy Spirit to say, inspire me, O Holy Spirit, that I may understand your promptings in my day-to-day life? Do I get up in the morning with the intention that I will proclaim the kingdom of God, maybe through my own deeds, to my own words? Do I read the Word of God? A true Catholic in whom there is no deceit. Can someone who look at me and say, here is a true Catholic, here is a true Christian who really lives the life of fellowship, who is really there in times of trouble, whom we can count on, because by looking at him we feel nice, we feel at peace, we feel something existing in him, that there is an aura of that glowing face which reminds us that something spiritual is existing in him. Can we become true Catholics, true Christians, just as Nathanael was a true Israelite? Could the Lord come today and say, you have been imbibed by the Holy Spirit? Are you living according to His promptings? Are you following my word? Are you every day ready to meet the challenges that come in your life? Especially in this pandemic, what is my attitude? How am I disposed towards it? Do I look at it only in a selfish way, that I should be safe? Or do I also look at it as someone who can see to it that I pray for those who have asked me to pray,
those families which are suffering, those brothers and sisters of ours who have died with this COVID-19, those who are depressed, those who are neglected, those who are unto drugs and other ailments. Do I look at those things and say that I am a true Catholic, I am a true Christian? Jesus said to Nathanael, "You are a true Israelite. You are a true person who lives up to the values of a true Israelite." Can the Lord say the same to me? Could he be proud that I am his follower? Could he be happy with my way of life? Could he be the one who says, "Follow them because they are my disciples. Listen to them"? Are we in a position of saying that it is through the Lord that we can cast out the evils, that we can overcome fears, that we can conquer? Let us then work out with our own self, work out with our own family to be true Catholics according to the teaching of the Church and according to the teaching of Christ. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles, light up the sky, pray to our Father in the name of Jesus. Let there be no deceit in us. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Look at us, Jesus. This is what we are. This is where we are. We are at your feet right now. तुझ्या पायांशी रावून तुजेर नदर घालता. घडी पयस आमी आसत, पूण ह्या माध्यमांतल्यान तुजेर नदर मारून तुका पळोवंक, तुका बगूंक आमकां तुवें फावो केलाय. तुजो आशिर्वाद तूं आमकां दिताय. आमचे भितरलें सगळें भास्कळपण काडून उडय. Root out all the deceit that is within us for whatever reason. कसल्याय कारणाक लागून आमचे भितर आसलेलें भास्कळपण जेजू काडून उडय. तुज्याच हातान आमी आमकां घालता, तुजो आशिर्वाद मागता. ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद मागता आसतना जेजू, इल्लोसो वेळ उगीच रावून जितल्याय जाणांनी आमकां सांगलां म्हजे पासत माग, प्रे फॉर मी. वी रिमेंबर दीस पीपल.
सगल्यांनी जाणी तुका सांगलां आपणा पासत माग म्हूण तांचे पासत ओगीच रावन जेजूचेर नदर दवरून माग. जेजू, तुज्या आशिर्वादा विणे आमच्यान कांयच जायना. तुज्या आसण्या विरेत आमी कांयच न्हय. तूं आमच्या जिवितांत यो, आमकां तुजो आशिर्वाद दी. हीं पळय तुजीं भुरगीं तुजे मुखार आपले हात उक्ते करून दिमीर रावन खालतिकायेन तुजो आशिर्वाद मागतात. सगलें भास्कळपण पयस करून आमचेय विशीं तुवें म्हणूंक आशेतात. हो जावन आसा म्हजो खरो पाटलावदार. हो जावन आसा एक खरो गोंयकार. हो जावन आसा एक खरो नागरीक. ब्लेस अस लॉर्ड. सगळी आमची मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरता. सायबा, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. You are the son of the living God. You are the king of Israel. Give us what you will to give us. तुजी खुशी ती आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुज्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोशी तुजे विणे, ना शांती ना भरोसो. तुज्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे, ना शांती ना भरोसो. जेजू तूं मोची जिविताचो सर्वोत्तम्याचो कुसुमेचो. जेजू तूं मोची
Kurya vaur to Jesuco, ikotmo salvarku, suntos ta sorgdo soglo, pikavur burburdi, vauradi sau Jesuco, Jesucia vauratlan kura. Mogega mekacho Kurya vaur to Jesuco Ikotmo salvarkur Suntos ta surto soglo Pikavur burburdi Vauradi sau Jesuco Jesucia vauratlan kurat Mogega mekacho Jesucia vauratlan kurat Mogega mekacho Jesucia vauratlan kurat Mogega mekacho